قامل يجرى مقام أمبسم مجوشر تديش زخبخم ورد مقام زرياب خغر زوق وش أجي تختم قريونم ورد أكوب زش زكاشم قامل جي جارخ استرادنا ورد مجا لبق استوديو قامل جارد أشبقر جي عشقا خوجا جي باشو لأوجق لشاوق واتا أشم زيتو أو غيغا خور نبغى توجيش خديس كوكو جافديس طنفا سقز توجيمجي هجاخمه قاخچو قاملر كو ناح современная отаку مسنو адрама ашамазым يجرو رد خراقا отах قاخچي جاشتو وزرو ويخيس راجع وفاسانو باشوي آغا دايمز شمس الدين را شمس الدين يخلصي بصفة عدالجا داغوي داخوي ريسبوبليكا قوى ريسبوبليكا باشوم областو تصرا دخجايو راغوا областями قيقوچتخ أبخازي سيرد كافكازر قاقواحو композитор цар оч ргюра купо ашамазми захашакваг лепкура дыжкама тягапсахаго шитер тахтамқой районым ядга республикам язақоп урысия мчадыгахам ядунай шизалашqa хугаха уджри қамылри ашқыхачығах адыга лепк мақама амапсымахамчы ансамблю уджим пая қатын шызы чыргюра мукупхам яқахучақ отағаг жиеж уджим хатычы шычапшынам қамылым қаряға 90 лет дорожавата с ансамбль ашамаз язажава ко вородусха قد оно دفاعي ансамбль захащался او ансамбль бахватова хан 90 лет язажава январь месяц شيء فجز نبكش أيضا مرقاني ورد نبرمير يسار ما في نمج ورد زوخته أنا أبر كونسرتم زدغشلون رايكون بارتي جاسو دالم ليش أقوله أنا سودا شيء أبشنتي سوزة سودا قملتي سوزة شيء أبشني مقابل قطعته شيء كذا هذا أنا قامل يا أنت تقصد مقام أنسامبل زخشة نقول صوب سقوا دم أبشين ميوتو سرشيش أبشين هذا قامل بس يبشتو آدم يزعش أخش قامل أبشون نقول تاكشت تكتكو جاشتو أتو مقام أنسامبل شمس الدين تايما زقا واش اجمس باريقة خاتو وتعر بشنم يواتو تكتك وجاشتو زدواش اتو انا بشكوك ماس خدا قواش اجمس قاقوا غاسد دو قصو ورد او انا مقام انسابلش دواي او مقام انسابل نارود نتصد بس خدا جاكتي اشو يجيز انسابل народ. Да, я что ансамблиш. Короче говоря, с ансамблишком ашамаза хочу уезжать ансамблишку. Ту захочу ашамаза. И значит, что получается? Ашамаз, камыль и уч. ورد قز أطرخة ننجأس ددب شعب تقمة يانس طعنا ستاش صفيات هذا جاء инструментально составлар غش چسبی
Туана Темрыкъо Адам, Шъуапцӏэкъо Адам. Джэдэм уджым хэтхара? Ар Джащтето зым купит къыхэкӏыгъо илъэс щэкӏым ехъугъо мэлажьэх. Къамылми уджми шъхьаф-шъхьафэу къэгъэлъэгъонхэ къатых, зэгъусэхэуи пчэгум къызэдехьэх ыкӏи цӏыфхэм якӏасэхэу сыдигъуи ягуапэу, яплъых, ядэӏух. Къамылым джырэкӏэ орэдыӏуитф хэт. Хьакӏэ цӏыкӏу Майя, Лъэпшъыкъо Марьянэ, Сергей Шпировыр, Хьагъур Нурет, Трахъо Динарэ, Мышъэ Азидэ. Город къэзыӏонхэмкӏэ укъызыплъэкӏы айнахь ансамбль дэгъу, айнахь ансамбль лъэш районым итыкӏэ сыгугъорэп. Сюда пӏомэ хэгъэхъо зэпыт жанрэ зэфэшъхьафхэ яӏэх, мероприятием елъытыгъэу къаӏот орэдхэр агъэхьазырых, репертуар зыфаӏорэ ин дэдэу щыт. 1983 годым щегъэжьагъэу закъачъхьищ вокально-инструментальнэ ахэмджи программэхэ кӏочӏи къэткӏуахьытыгъ, бэ къэткӏуахьыгъи, краи къиткӏуахьыкӏытыгъ, бэмэ тыкъырагъэблагъэтыгъ, концертхи къэтытыгъ кӏэлагъохэр. Этӏуанджэ кӏо кӏэлэегъаджэу сыкӏуагъ музыкальной школым. Музыкальной школым сыӏохьищ, адыгэ пщынэджэ езгъэджах илъэситфэ фэдизы. Сэ сынародник Тати училище къэсыухагъ Майкопска по классу баяна. Туанэ считай уже моджэ сыкъыӏухьажьыгъ, аранжировщикоуи ӏофшӏагъэ, кӏобэ къырикӏуагъэ а ӏофым. Отрадными ӏоф щытшӏэнэу хъугъэ, Нэтухаи ӏоф щытшӏэнэу хъугъэ. Туанэ предложить къысфашӏыгъ АФПСП директор музыкальной школы, эстрадное отделение къызэӏутхэу шъхьам езгъэджэн тиӏэп. Угъэкӏуагъамэ дэгъои вот 2014 годым щегъэжьагъэу ыджы къынэсэу ыджи сэ кӏокӏэ цӏыху есэгъаджэх. АФПСП. Ар вокал Къамылми урипащ. Къамылми пащэ сызыфэхъугъ кӏо илъэсиплӏэхъугъ. Сэ чылэ хьакун хьаблэ сыщыщ. Мыкӏэ сыкъэкӏожьыгъ театр зыфэхъугъагъым щегъэжьагъэу. Чылэу АФПСП сыкъэкӏожьыгъ тянэ щыщти. Минитӏурэ пшӏыкӏутфрэ илъэсым Къамылым сыкъыхэхьагъ. Сигъусагъ Римэ Тлицэри, заслуженная артисткэри. Ӏофшӏэн зэдедгъэжьагъ тэнэбгыритӏур ары хэтыгъэ бзылъфэгъытӏур. Ну, уже илъэсипшӏэм ихьагъ сызыхэтым ансамбль Къамылым. Цӏыкӏ-цӏыкӏоу къыхахьэхэу аублагъ уже Римэ ӏукӏыжьынэу хъуи сэ сызакъоу сыкъыхани, илъэс тфыгорэм сизакъоу сыхэтыгъ ансамблым. Этӏанэ кӏо уже цӏыкӏ-цӏыкӏоу къыхахьэхэу аублагъэх. Зы Серёга къыхахьагъ, этӏанэ Марьян, Нурет, джащтэу зэгъусэхэу цӏыкӏ-цӏыкӏоу къахэу аублагъ. Хьакӏэ цӏыкӏу Майя иорэд къэӏуакӏэ цӏыфхэм якӏасэу Къамылым хэтэуи орэд къеӏо, изакъоуи пчэгум къехьэ, лъэпкъ культурэм къыхэхъухьагъ ыкӏи адыгэ макъамэр нахь пэблагъэу икӏасэу цӏыфхэм апегъоӏэхы. Ситком щегъэжьагъ сыхэт. Сянэ сятэ тхи хэтыгъэхэш слъэгъугъэ ашӏэтыгъэри сикӏас кӏэипае. Хореографы, театрал, Налмасым театр хэтыгъэ. Тянэ ансамбль Къамылым исолисткагъ. Джи режиссер театрагъ. Аршъы сэ слъэгъуа кӏотэ зэкӏэ щыхъутыгъэ сэй сыхэтыгъ. Сиӏагъ. Школэ къысыухэм щегъэжьагъ ӏофшӏапӏэ сыӏухьи РДК-м орэд къасӏощтэ, кружокхэми сахэтыгъ, методисту ӏофшӏагъ, сценарийхэ стхытыгъ, но пэмыкӏ ӏофшӏэхэ дачӏытыгъ. Оркестрами сыхэсыгъ, орэди къасӏощтыгъ, сыуцутыгъэп. Сейчас.
адыгабзэкӏи урысыбзэкӏи илъэс зэфэшъхьафхэм аусыгъэ орэдхэр къамылым хэтхэм къаӏох. Мы къэзэфэшъхьафыбэ зэхахьэкӏэ ямышӏыкӏэу дахэу къэӏо. Сергей Шпировыр къэзакъ хорым хэтыгъ. Ау илъэсипшӏкӏэу зэкӏэӏэбэжьмэ иӏофшӏэн зэблихъуи Адыгеим къэкӏожьи къамылым къыхахьагъ. 10 лет назад я поменял место работы. Я до этого работал в государственном коллективе. Вот. В Кубанском казачьем хоре я отработал 11 лет. Вот. И так судьба распорядилась, что меня пригласили работать в ансамбль «Камыль». И с удовольствием согласился. И вот по сегодняшний день я нахожусь в этом замечательном коллективе, с удовольствием работаю, тружусь и дарим ансамблем людям добро, улыбки и все остальное самое приятное. Привыкаем потихонечку. Вот мы стараемся учить, чтобы и национальные песни звучали в нашем исполнении. Вот. И также все равно и авторские, и также и народные песни поем. То есть мы не отступаем от своих намеченных планов. Джашфаду не паракамылыр зэхахьагъ. Хьагъур Нурет искусствохэмкӏэ колледжыр къызеухым и район къыгъэзэжьыгъ. Я в 2020 году закончила Адыгейский республиканский колледж искусств имени Умара Хадзаса Чидрагбесимова в Майкопе. Это был уже период короны, 2020 год. Я закончила. И на протяжении 19-20 год я следила за соцсетями Дворца культуры и решила, что когда я вернусь домой, я устроюсь сюда. С сентября 2020 года я работаю в Камыле. Мне все нравится. И мне нравится, что мы не стоим на одном месте, что мы развиваемся, что стараемся развиваться, что мы не поем в унисон, как пятиклашки, грубо говоря. Мне нравится наше многоголосие. Этим мы отличаемся от всех домов культуры. Лъэпшъыкъо Марьянэ купым ипащэ къырегъэблэгъагъэу орэд къыщеӏо. Къуаджэу ӏэфыпсыпэ кӏэлэцӏыкӏухэр щыгъасэщтыгъэх, джы макъэ купым щеӏо. Я пою и сольно, и в коллективе, но так как у меня первое образование дирижерско-хоровое, я закончила Красноярское училище искусств, и я обожаю многоголосие, так как я хормейстер по образованию. Поэтому для меня, конечно, больше наслаждения получаю, когда мы поем многоголосие. Конечно же, капельные произведения, такие как «Тополя» Пономаренко. Это мои одни из самых любимых произведений. Камылым иорэд ӏуанахьыкӏэр трахъо Динар шӏошӏ хъугъуаяу мыпшъэшъэжъыер джыри гурыт еджапӏэм щеджэ. Мыгъэ ябгъонэрэ классыр къыухыгъ ныӏэп. Ау илъэсиблым щэгъэжьагъэу орэд къыӏонэу культурэм иунэ къакӏо иорэд къэӏуакӏэ агу рихьи Камылым къырагъэблэгъагъ. Сяна къыздыкӏыгъ тыкъэкӏуагъ мы дом культурэм орэд къэпӏонэу угу рехьагъати ары сшӏуагъ. Тӏанкӏэ угу рехьымэ давай ащ ухэзгъэхьанышъ орэд къапӏозэ теплъэт угу рехьа угу ремхьа. Ти тӏанкӏэ орэд къасӏозэ сыкӏужьыеу мамэ джы сытетэу илъэсипс сыныбжьыгъ блярэ. Джэщтету орэд къыӏонэу Динарэ ублагъ. Джы Камылым сыд фэдэ къэгъэлъэгъон иӏэми, сыд фэдэ проект хэлажьэми игъус. Унэ къэгъэлъэгъонхэм езакъоп. Тахъутэмыкъо районым инэмыкӏ купхэри игъусэхэу Камылыр проект инхэм ахэлажьэ. Уджым игъусэхэу къэгъэлъэгъонхэр зэдашӏых, къэшъокӏо купэу адыг ипроектхэм ахэлажьэх, къэшъо орэд къэӏон зэхэт къэгъэлъэгъонхэр агъэпсых.
ашкъыкӏэлъыкӏуагъ проекто истоки зыцӏэр мыгъэ Адыгеим щагъэлъэгъуагъ джынэмыкӏ чӏыпӏэхэм ащэнгу хэлъ яӏ. Проект истоки цӏыгъэ ай къашъуакӏохи орэд къезгъэӏохи зэкӏэ зэдэхэту къалэ зэфэшъхьафхэм тэщых Нальчик тыщыӏагъ, Владикавказ тыщыӏагъ, Майкъуабэ тыщыӏагъ, Краснодар тыщыӏагъ, ыджы мары Абхазием тыкӏот шӏоигъу зэкӏэ зэхэтэу тиунэ ансамблэу хэтхэр зэкӏэ зы проектым фэдэу зым хэкӏмэ зым хахьэзэ хэлажьых. Этнопроект аӏуи Рустамэ Азамат Кемрюгов ар-танцевальным ипащэу щытыгъэ. Джахэмджэ тызэхахьи орэдыӏуи къэшъуакӏуи сыди этнопроект сӏи тыкъекӏокӏыгъ къэдгъэлъэгъуагъ цӏыфмэ ядгъэлъэгъугъ. Ащ фэшъхьафэу хыджыри мары тыухыгъэ исток еӏос. Ари хыджа яхьщэрэу тӏэкӏу нахь современнаӏо шӏыгъо хыджи къетӏощэкӏы джап. Хахьэрэ орэдхэм къашъохэр нахь современнэу шӏыгъэхэу арау къетэгъажьэ ижърэ Мыстынджэ къетэгъажьэ шӏуан тылъыкъуатэзэ. Ижрэ орэда зыфапӏэ. Ар ижрэ орэда авторскэ хахэшъхьам бэшӏагъо атхэгъагъэхэу мары хьисэкӏыкӏэ тхэгъагъо живут Адыгеи на земле моей зыфиӏо тутэгъым тхэгъэрап. Хьисэкӏыкӏэ тхэгъагъэр ар восстановить цӏыжьыгъо джащыджэ къызэӏутэхы. Ну уеплъын фай. Къэшъокӏупӏо Адыги зыӏохэ хэтых. Театрэ хэт. Молодежный театрхи хэт. Къамылхи хэт. Джа при составище джахэмджэ тшӏыгъэ. Живут адыги на земле моей, смеются солнцу добрый, ждут дождей. Детей растят и собирают в путь, благословляя Къамылыр мэкъабэу зэхэтыгъ. Ащ ишӏуагъэкӏэ жъынчэу къэӏурэ куп. Зэкӏэ орэдыӏохэм зэфэдэу къаӏо. Зы унагъом тыфэд. ӏоф зэдэтшӏэнэу псынкӏэ. Ыкӏи зэгурыӏоныгъэрэ ӏэпыӏэсэныгъэрэ зэгъусэхэ зыхъукӏэ гъэхъэгъэшӏухэ къыкӏэлъэкӏох. Къинадэ плъэгъурэп. Зэкӏэми тызэгурэӏо. Зыгуэ тыгу къызихьакӏэ джар дгъэтэрэзын тшӏын фай, от къетэгъэкӏы, тыуцурэп, тымышӏыфынэсы. Сыхьат пчъагъэ тыщысын лъэкӏыт ӏоф дэкӏэн лъэ шъузэбгыркӏи жаӏои къытаӏои къыхэкӏы шъхьам тыкъычӏанэш вот пока тымгъэтэрэзыфынэсы тычӏэкӏэп. Камыль я никогда не брошу. Я думаю, даже если в нем останется 2 человека, мы соберем заново коллектив и будем продолжать это дело. Но, естественно, мы, как и сольные артисты, тоже развиваемся. И я тоже стараюсь это делать. Машалахо коллектив шӏагъощыт. Хэтхэ зэкӏэми образование сэ къины къычыхъурэп джащыджэ сэ дэгъу стефагъ коллектив дэгъу. Къыхэчъахи хэтых ыджыри къыхачэхэ шӏоигъу. Сэ сызыфаер бзэӏулъэу адыгабзэ шӏо мы орэдыӏо зытӏугъо сиӏагъэмэ ыджыри хэзгъэхъожьыгъамэ дэхэкӏэ хъутыгъагъэ джыри нахь дэгъу хъутыгъагъ. Джащ фэдэу къамылыр мэлажьэ. Илъэс пчъагъэ хъугъэу пчэгум къехьэхэми ренэу мэгумэкӏых. Ренэу цӏыфхэр къызэрапэгъокӏыщтхэм егупшысэх. Ащ фэдэуи щытын фай аӏо. Сэгумэкӏ. Умыгумэкӏы зыгъукӏэ ащым сёба ӏэшӏугъэ иӏэжьэп ащыгъым. Пӏо орэд къэпӏотымрэ угумэкӏы зыхъуджэ орэдым имэхьан цӏыфым къыбургъэӏон фае, ептын фае акӏотэ зэкӏэ цӏыфым къызиштэни орэдыр гурихьыным пае. Джай фэдэ къабз. Сыд фэдэ орэдыӏо купи орэд къэзыӏощтхэ ищыкӏагъэх. Ыкӏи сыдигъуи орэдэу къаӏохэрэм ахигъахъо шӏоигъу. Арышъ ахэм къамылри ащекӏэ. Сэ хьакум хьаблэ сщыӏэ зэхъум ансамблэ нартышъагъом сыхэтыгъэ. Сэлэурывэкӏ и ижрэ орэдэу бзылъфагъом къэӏон
къыӏохъущтыр зэкӏэ къасӏощтыгъэ. Ыджыщ сыфайкӏо адыгабзэмкӏэ нахь сикӏас орэдхэр къэсӏонэу. Цӏыфмэ агу рехьы. Тэ адыгэхэм орэд къэӏонымкӏэ къинтэ тэлъэгъу репертуарыр къыхэпхын зыхъукӏэ. Щыӏэп, зытхын орэд мо тэрэзэу щыӏэп. Кӏо сыгу рихьырэ Риммэ Тлицэри зэритхырэ орэдхэр сыгу рехьы. Джай орэдхэр къысфитхышъы къэсэӏо. Къэбэртаехэмкӏэ ащыщэу Светэ Тхэгэлегова. Джай орэдхэр къысфитхых. Макӏэ, зытхырэ макӏэ мыугуеӏунэу гущыӏэ мэхьан иӏэн фае. Ау мо орэдышъом къэдищтэу гущыӏэ зытӏозыщ птхыджэ орэдыпэр. Ижърэ орэдхэр нахь дах. Зыгорэ мо къапӏорэ орэдым мэхьанэ иӏо къэоӏо, цӏыфым къыгурэӏо джадэжь. Бэрэ пэмылъэу якъэгъэлъэгъонхэм ахагъэхьанэу зы орэд джырэкӏэ зырагъэшӏагъэу дэлажьэх Кытэ Тимур ытхыгъэу Адыгеим фэгъэхьыгъэ орэд. Къамылыр рену зыгорэ макӏо фестивальхэм, зэнэкъокъухэм ахэлажьэх, текӏоныгъэхэ къахьых. Мары мыкъэтыныр дэгъэхьазырыфэ Дагъыстан кӏуагъэх ыкӏи Урысыем имафэ ехъулӏэу фестивалeu ащызэхэщагъэм тиреспубликэ къыщагъэлъэгъуагъ. Адыгэ орэдхэри къыщаӏуагъэх. Джащ тету Тахъутэмыкъо районми Адыгэ республикэми лъэпкъми ыцӏэ дахэкӏэ шӏукӏэ тыдэкӏуагъэхэми агъэӏу ыкӏи арагъашӏэ.